Poštovani gledalci, dobar vam dan. Vrijeme je za novo izdanje Info Novi Grad. U nastavku kratak pregled onog što smo zabilježili u sedmici iza nas. Dobrodošli. Potpisana 2 ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji, izgradnji i obnovi lokalnih i nekategorisanih cesta na području Novog Grada. Programom planirano asfaltiranje 20 ulica. Načelnik Efendić održao radni sastanak sa Nihadom Glamoč, ministricom komunalne privrede i infrastrukture kantona Sarajevo. Javna rasvjeta, deponija, centar za komunalne usluge samo su neke od tema sastanka. Proljetne kulture prispjele u plastenicima Lokoma. Razgovarali smo sa kupcima koji znaju prepoznati vrijednost organskog i domaćeg. A razgovarali smo i sa glasnogovornikom Uprave za indirektno oporezivanje. Carinski terminal iz Halilovića uskoro će preseliti u Rajlovac. Efekti mnogostruki. Uposlenici općine Novi Grad oprostili se od kolega Midhata i Mustafe, oca i sina, koji su izgubili bitku sa opakim virusom. A u galeriji općine Novi Grad otvorena izložba fotografija Alija Izetbegović između istoka i zapada povodom rođenja prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine. Poštovani gledaoci, u uvodnom prilogu imali ste priliku vidjeti kakve to priče možete očekivati u današnjem izdanju Info Novi Grad. No jedna priča, ona kojom smo odlučili početi današnje druženje, jeste priča koja ledi krv u žilama i koja je na neki način obilježila prošlu sedmicu ne samo u općini Novi Grad, nego u cijeloj našoj zemlji. Naime, općinska administracija ovih dana na najtužniji način oprostila se sa 38-godišnjim kolegom i prijateljem Midhatom Imamovićem i njegovim ocem Hadžijom Mustafom, penzionisanim uposlenikom općine Novi Grad, koji su izgubili bitku sa opakim virusom korone. Uz izražavanje neobjašnjivog bola i tuge noseći trajne uspomene na kolege, čija dobrota se ne zaboravlja i koji su svojim djelovanjem i radom utkali vječne uspomene u zidove zgrade u kojoj su proveli radni vijek, uposlenici općine su otvorili i knjigu žalosti za Midhata i Mustafu, a mi smo narednom pričom odlučili napraviti svojevrsni oproštaj sa kolegama koji, nažalost, više nisu sa nama. Oprostiti se od dvojice ljudi, kolega, prijatelja, humanista, oca i sina Mustafe i Midhata Imamovića, svima je mnogo teško. Pronaći riječi kojima bi ih čovjek opisao još je teže, jer kako jedan cijeli život pretočiti u nekoliko rečenica kada su u pitanju ljudi koji su činili samo dobro, koji su vjerovali samo u dobro, željeli svima samo dobro. Privilegija i čast je bila imati ih u svojoj blizini kao komšije, poznanike, prijatelje, kolege. Novi Grad je ostao bez 2 čestita, vrijedna, humana, tiha, 2 dobra čovjeka. Nažalost, pandemija koronavirusa posljednjih dana u Sarajevu uzima svoj danak, a otac i sin, Mustafa i Midhat, među posljednjim su žrtvama COVID-19. Nisu bili u grupi onih koji negiraju postojanje virusa, poštovali su naredbe i preporuke kriznog štaba, ali nažalost, virus je bio jači. Nezim Halilović Muderis bio je porodični prijatelj rahmetli Mustafe Imamovića. Bili su veoma bliski i mnogo su vremena provodili zajedno. Mustafa je godinama bio predsjednik džematskog odbora u džamiji Kralj Fahd. Muderis ističe da je Mustafa prvi dolazio, a posljednji izlazio iz džamije. To je jedan poseban čovjek i viće jedna velika praznina što se tiče džamije Kralja Fahda, jer je to čovjek koji je prvi dolazio u džamiju, zadnji je izlazio iz džamije. Onda kada smo se družili, kad smo imali priliku negdje da popijemo kahu ponedjeljkom, četvrtkom ili bijelim danima, Hadžija obično ne bi želio da bude s nama, odnosno on bi kazao da posti, da su to dani u kojima on jednostavno ne želi da se opušta. Kad smo se družili negdje, pogotovo kad bi bilo akšamsko vrijeme, on bi imao svoj zikr, imao bi svoj redovni vird, imao bi svaki dan da prouči najmanje džuz. Znači čovjek koji se potpuno posvetio vjeri. Čini mi se da nije bilo trenutka u kojem on nije, osim kad je spavao, da nije bio pod abdestom. Čovjek koji je pazio na druge ljude, želio je da pomogne, imao je skromnu penziju, znam da je bila skromna ta njegova penzija u odnosu na nas koji smo se s njim družili, ali najčešće kad bi sjeli negdje posle džume, on bi ustao, mislili smo da ima neku svoju ličnu potrebu, a onda kada bi trebali da krenemo, već bi to bilo plaćeno jer je to Hadžija već platio. Znam da je posebno volio i pazio svoga sina Midhata. Znam da je izuzetno dobro pazio svoju suprugu na putu. Kada bi bili negdje, ako ona ne bi njega nazvala, onda bi Hadžija zvao svoju suprugu Suadu da joj se javi, da se ne brini. Volio je svoje rudo i zadnji put kada smo sjedili, prije nego što se Hadžija razbolio,
Hadžija je govorio o tome da se najbolje osjeća u Rudnom, da bi želio da popravi svoju kuću tamo, da nema materijalne mogućnosti, ali kada bi mogao, najbolje bi mu bilo tamo. Ono što je važno za Hadžiju, Hadžija je čovjek od sistema, on je čovjek koji je poštovao i državne organe i odluke kriznog štaba, poštovao i odluke islamske zajednice. U vrijeme kada nije bilo dozvoljeno, znači, da se ide u džamiju starijim osobama od 60 godina, on je to strogo poštovao. Znači, Hadžija je ostajao u svojoj kući, klanjao. Naravno, bilo mu je teško zbog toga što ne može da ide u džamiju, ali nije rizikovao. Znači, poštovao odluke viših organa. I zbog toga mi je čudno i znam da je njegov sin Mithat također bio pažljiv. To su ljudi koji su pored nas živjeli na neki način neprimjećeno i koji su se žrtvovali za opće dobro. Kada se prisjetim da sam samo prije 3 sedmice sa Hadžijom sjedio normalno, da je Hadžija bio potpuno zdrav i da je za tako kratko vrijeme da su otišli da su preselili njegov sin i da je njegova supruga u kritičnom stanju, onda je na neki način preporuka da čuvamo svoje vlastito zdravlje, jer nam je zdravlje emanet koji nam je povjeren i u isto vrijeme da čuvajući svoje zdravlje da u stvari čuvamo našu okolinu kako ne bi ugrozili vlastite živote i živote onih s kojima smo svakodnevno u kontaktu. Hadži Mustafa Imamović u ratu je bio komandir čete, uvijek ispred svojih vojnika, uvijek na visini zadatka bez straha, sa velikom željom da odbrani domovinu od agresora. Zaradio penziju kao službenik općine Novi Grad. Sarađivati sa njim je bila privilegija. Odgovoran, ozbiljan, dostojanstven, vrijedan, primjeran, lojalan, dobar kolega i prijatelj, kažu njegove kolege. Iako je prije nekoliko godina penzionisan, do posljednjeg dana je bio rado viđen u općini među kolegama i prijateljima, a istim stopama nastavio je koračati i njegov sin Mithat. Sa velikom tugom se sjećam sad, ne mogu da vjerujem da tog čovjeka nema. On je iz moje kancelarije otišao u penziju. Imali smo neki mali ispraćaj, nas troje koji smo bili u toj kancelariji. Uvijek između nas je vladalo veliko poštivanje, iako smo različitih religija. Ja sam njega poštivala, on je meni. Uvijek kada bi došao u opštinu, pozdravljao bi me i doveo i svog sina Midu, koji je isto preselio. Tako da sam i to dijete upoznala. Dijete koje svakim mojim korakom pitalo mene treba li mi pomoći, treba li mi nešto. Pozdravljalo od svojih roditelja, od babe, od majke svoje. Nažalost, ja nemam snage da više pričam ljudima šta znači nositi masku i šta znači štititi se. Apelujem na sve mlade, naročito u sredstvima javnog prevoza, da stave masku. Nije to ukras za lice ili nešto što kvari lice. To je spas od smrti. Za mnoge, možda ne za njih, ali za mnoge. Nažalost, ja ću Mustafu i Midu nositi cijeli svoj život u svom srcu. Ne znam šta bi vam više rekla. Moje srce još uvijek ne vjeruje da je to tako, iako sam svjesna svega. I Hadži Mustafa i njegov sin Mithat ostavljali su dubok trag gdje god su nogom kročili, posebno u današnje vrijeme kada se gube ljudske vrijednosti, kada do izražaja dolaze neke drugačije osobine. Oni nisu odstupali od svojih navika i običaja, od dobrog odgoja, ponašanja, odnosa prema drugima. I po tome će vječno ostati upamćeni među svojim komšijama u naselju Olimpijsko selo. Teško je apsolutno bilo šta reći za njih dvojicu, koliko god da imamo vremena, to je premalo iskreno. Riječ je stvarno o nevjerovatnim insanima, znači koji su bili zaštitno lice cijelog našeg naselja. Obojica su imali su tu neku dozu humanosti. Vidite staricu da nosi cekere, obojica su priletili da joj pomognu, da odnesu na adresu i tako dalje. Uvijek su se odazvali na brojne akcije humanitarne koje su bile, mislim, teško je zaista. Tu imamo i naše igralište gdje je Mido bio zaštitni znak cijelog tog terena. Tako je, ovdje smo često zajedno igrali basketa. On je jako volio, imao je dobru ruku, mirnu ruku, jako je volio taj basket i druženja. Zaista izgubili smo dvojicu nevjerovatnih ljudi. Povodom smrti uposlenika općine Novi Grad Mithata Imamovića i njegovog oca Hadži Mustafe Imamovića, u galeriji općine Novi Grad 2 dana je bila otvorena knjiga žalosti u koju se upisao veliki broj njihovih prijatelja, kolega, poznanika. Nažalost, Mustafa i Mithat nisu prve žrtve koronavirusa. Svakodnevno ostajemo bez dragih ljudi, sugrađana, prijatelja, ali svi možemo dati doprinos borbi protiv virusa. I zato neka mjere kriznog štaba postanu naša svakodnevnica kako bismo zaštitili i sebe, ali i ljude koje volimo i do kojih nam je stalo, a to ćemo učiniti držanjem fizičke distance, redovnim pranjem ruku i nošenjem maski.
U danima Kurban Bajrama ostali smo bez Mustafe Midhata. Ove minute posvećene su onima koji hoće da znaju da je sreća u ljubavi i poštovanju drugoga, da je radost u dobroti i plemenitosti ljudi sa kojima dijeliš sudbinu života, te da su zahvalnost i sjećanje na ljude koji su te u životu zadužili najbolja slika tvoje duše i tvoga srca. Koronavirus neumoljivo je utjecao i utječe na sve sfere života, no građevinska operativa nije stala, a općinski projekti su nesmetano realizovani u proteklom periodu, a ni infrastrukturni planovi nisu narušeni. Pa tako su ove sedmice potpisana 2 ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji, izgradnji i obnovi lokalnih nekategorisanih cesta na području općine, ukupne vrijednosti od oko 1.161.000 konvertibilnih maraka. Radovi su podijeljeni u 2 lota, a programom je planirano asfaltiranje i sanacija 20 ulica, među kojima je i veliki broj onih koje do sada nisu imale asfalt. U općini Novi Grad uskoro će početi radovi na rekonstrukciji, sanaciji i obnovi lokalnih i nekategorisanih cesta i ovim programom planirano je asfaltiranje i sanacija 20 ulica, među kojima i veliki broj onih koje do sada nisu imale asfalt. Tim povodom općinski načelnik Semir Efendić potpisao je ugovore za izvođenje radova sa Adisom Gačanović i Muzaferom Rastoderom, direktorima kompanija MGBH i Orman, čime su se stekli uslovi za otvaranje gradilišta na širem području Novog Grada, a ovim projektima obuhvaćena je većina novogradskih mjesnih zajednica. Vrijednost oba ugovora je oko 1.160.000 konvertibilnih maraka. Radit će se 20 ulica uglavnom u padinskim dijelovima općine Novi Grad. Jedan broj ulica će se rekonstruirati, u jednom dijelu ulica će se raditi pješačke staze i trotoari, a jedan broj ulica se radi po prvi put njihovo asfaltiranje. To je već dugogodišnja praksa da se značajna sredstva izdvajaju za sanaciju i izgradnju ulica u našim padinskim naseljima. Radovi će se izvoditi kroz 2 lota, a direktorica firme MGBH iskazala je nadu da će zadate aktivnosti u Dobroševićima, Reljevu, Zabrđu, Briješću i mjesnoj zajednici Alipašin most završiti kvalitetno i blagovremeno u predviđenom roku od 100 dana. Radove ćemo izvesti po projektnoj dokumentaciji u skladu sa tehničkim propisima i pravilima struke, rok izvođenja 100 kalendarskih dana. Nadamo se da ćemo ispoštovati ugovoreni rok i ostale odredbe ugovora potpisani sa investitorom, odnosno općinom Novi Grad. Prema riječima Muzafera Rastodera, direktora kompanije Orman, koja će izvoditi radove u sklopu lota 2, svaki građevinski posao sa sobom nosi određeni izazov, ali i satisfakciju, naročito kada ulice nakon završenog posla poprime potpuno drugačiju dimenziju i pričine zadovoljstvo mještanima. Mi smo već sarađivali sa općinom Novi Grad i već imamo neke određene reference. Ovaj posao na sanaciji, rekonstrukciji, izgradnji i obnovi lokalnih i nekategorisanih cesta na teritoriju općine Novi Grad. Trudit ćemo se kao i do sada da ispoštujemo sve tehničke propise i taj rok da na vrijeme završimo zadate posle. Kada je u pitanju lot 2, radovi na sanaciji i asfaltiranju izvodit će se u mjesnoj zajednici Alipašin most 1, tačnije u ulicama Ragiba Džinde i Ragiba Džinde Čikma, dok će se u mjesnoj zajednici Alipašin most 2 u ulici Kasima Hadžića uraditi sanacija potpornog zida koji je u lošem stanju i obrušava se na saobraćajnicu. Kada je u pitanju život naših građana u ovim naseljima oko Novog Grada, da kažem, ili u padinskim dijelovima općine, ono što je za njih možda i najvažnije jeste da je ulica gdje žive asfaltirana, da imaju vodu, da imaju kanalizaciju i sve su to projekte koje mi radimo iz godine u godinu. Važno je također reći da su to namjenska sredstva koja se djelimično uplaćuju iz poreza na naftne derivate ili registraciju vozila i ostalog, tako da se namjenski sav taj novac i usmjeri kad je u pitanju budžet općine u ljetno-zimsko održavanje cesta, ali i u investiciono. Mi se trudimo da uvijek skoro sve što imamo od tih sredstava usmjerimo u investiciono, a da dio nekako sredstava za zimsko i ljetno održavanje osiguravamo iz drugih izvora. U mjesnoj zajednici Buča Potok u planu je asfaltiranje neasfaltiranog dijela ulice Adema Buče, a u mjesnoj zajednici Dolac sanacija ulice Asima Čamđića, zatim sanacija i asfaltiranje dijela ulice Derviša Sude Vraželice, te proširivanje pristupnog puta prema školi Avdo Smajlović. Radovi će se izvoditi i u naselju Aneks, Šrakinom selu i Saraj polju, programom usvojenim od strane općinskog vijeća.
A načelnik Semir Efendić ove sedmice održao je radni sastanak sa Nihadom Glamoč, ministricom komunalne privrede i infrastrukture kantona Sarajevo. Brojni su projekti koji se realizuju na području općine Novi Grad vezani za ovo ministarstvo, od kanalizacije i javne rasvjete, problema sa deponijom, uspostave centra za komunalne usluge, te su njihova realizacija i dinamika radova, između ostalih, bile tema ovog sastanka u ministarstvu. Više u prilogu. Brojni projekti koji se realizuju na području općine Novi Grad vezani su za Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture kantona Sarajevo, te su na sastanku načelnik općine Novi Grad Semir Efendić i ministrica Nihada Glamoč govorili o dinamici izvođenja radova i njihovoj realizaciji. Kanalizacija, javna rasvjeta, centar za komunalne usluge bili su samo neke od tema sastanka. Završeni su projekti u kojima smo imali podršku ministarstva, a to je izgradnja separatne kanalizacije u ulici Smajla Šikala i ulicama Vesla, Čučića i Kođina. Pored toga razgovarali smo o otvaranju centra za komunalne usluge na Dobrinji. Općina Novi Grad izabrala izvođača radova u prostoru koji je određen za te namjene na Dobrinji i očekujemo u narednih 60 dana da budu završeni radovi i da Novi Grad dobije jedan centar za potrošače kad su u pitanju komunalne usluge koje pruža kanton Sarajevo, dakle to je Sarajevo gas, vodovod i kanalizacija, toplane i javno komunalno preduzeće Rad. Evo, to je jedna dobra vijest, mogu reći da je ministrica to pitanje pokrenula još dok se nalazila na poziciju Sarajevo gasu i imamo dosta problema kada je u pitanju rasvjeta, razgovarali smo o njihovom rješavanju, nažalost sredstva ministarstva su ograničena, mi imamo u određenim slučajevima aktivnosti koje provodimo samostalno, u protekle 2 godine smo radili veliki broj parkinga na prostoru Novog Grada, rekonstrukciju rasvjete, sada je izabran izvođač radova za jedan dio rasvjete na A faze ili Pašnog polja, pa evo mi ćemo taj projekat prijaviti na jedan javni poziv gdje će ministarstvo podržati jedan broj projekata općina. Nisu, da kažem, sredstva koja će biti dovoljna, ali evo i svaka pomoć u tome je značajna i govorili smo o narednoj godini da nekako možda na vrijeme isplaniramo jedan veći broj projekata kada je u pitanju javna rasvjeta. Ministrica komunalne privrede i infrastrukture kantona Sarajevo Nihada Glamoč naglasila je da su bez obzira na pandemiju koronavirusa mnogi projekti usporeni, ali ne i zaustavljeni. Ono što sam načelnika informisala da ovo ministarstvo je poduzelo aktivnosti kad je javna rasvjeta u kantonu, znači se započelo na jedan način, uradili smo novi pravilnik o održavanju i izgradnji javne rasvjete i radimo aktivnosti na pripremi da se u narednoj godini raspiše i master plan koji bi za kanton cijeli bio kako bi ne samo općini Novi Grad nego i svim općinama drugim olakšao u budućem radu kada je izgradnja, a kada je evo održavanje same javne rasvjete, ministarstvo čini sve napore da uradimo to na jedan efikasan i još bolji način nego što je to do sada rađeno. Na sastanku je bilo govora i o u maju ove godine uspješno realizovanom projektu otvaranja prve javne punionice automobila prirodnim gasom u kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini. CNG punionica nalazi se u poslovnoj zoni Sarajevo gasa u općini Novi Grad, a njena izgradnja koštala je blizu 2 miliona maraka. Nezaobilazna tema svakog našeg sastanka, nažalost, jesu i 2 komunalna objekta koji se nalaze na prostoru Novog Grada, služe cijelom kantonu Sarajevo, to je prije svega deponija u Smiljevićima i prečistač butle. Evo ja sam obradovan kada sam čuo da ministarstvo vodi određene aktivnosti kad je u pitanju ugradnja određenih zaštitnih folija ili kako se to već zove na kolektoru u butilama koji bi trebao učiniti to da zagađenje u prostoru oko kolektora bude znatno manje, zapravo da se neutrališe negativan ili ružan miris koji nas dočeka sada kada autoputem ulazimo u Sarajevo, a također vode se određene aktivnosti kad je u pitanju projekat rješavanja pitanja procjednih voda u Smiljevićima. Jedan od zaključaka sastanka je i da se na pravi način počnu rješavati nagomilani problemi na deponiji Smiljevići. Urađena je primopredaja novih 10.000 kvadrata za odlaganje smeća, a resorno ministarstvo će u ovoj godini raspisati javni pozivi za još dodatnih 5.000 kvadrata. Planirano je i raspisivanje 2 poziva za izradu projektne dokumentacije na prečistaču procjednih voda i drugi projekti na deponiji Smiljevići. Cilj sastanka je bio zajedničkim snagama podići kvalitet života stanovnika Novog Grada te ga učiniti ugodnijim, ljepšim i sigurnijim.
A carinski terminal Sarajevo i ispostava u Halilovićima u narednom periodu preselit će se u Rajlovac. Rezultat je to sprovedenog javnog oglasa Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koja je provela prikupljanje ponuda te kao najpovoljniju ocijenila ponudu ponuđača Centralni terminal d.o.o. Sarajevo. Prema propisanim uslovima terminal se mora nalaziti uz javnu saobraćajnicu kojom se mogu kretati teretna vozila velike nosivosti. Mora biti asfaltiran, ograđen, osvjetljen i osiguran 24-satnim osiguranjem i praćenjem. Kako će izgledati novi terminal i koji problemi će njegovim premještanjem biti rješeni, saznajte u nastavku naše emisije. Nakon što je 2018. godine Gradsko vijeće grada Sarajeva donijelo odluku o izmjenama i dopunama odluke o pristupanju izradi regulacionog plana Halilovići, o čemu je aktom kantona Sarajevo općina Novi Grad obavijestila Upravu za indirektno oporezivanje BiH, definisano je da se carinski terminal u Halilovićima mora izmjestiti van užeg urbanog dijela Sarajeva. U skladu s tim, Uprava za indirektno oporezivanje je u avgustu 2019. godine raspisala tender za izbor nove lokacije na kojoj će se nalaziti carinska ispostava Sarajevo. Moram reći da su uslovi koji su definisani u samom tenderu urađeni u skladu s odlukom o carinskom terminalu, gdje je praktično definisano sve ono što mora ispuniti treće lice koje je držalac carinskog terminala da bi praktično se mogao odabrati kao novi držalac budućeg carinskog terminala. U samom tenderskom postupku moram reći da su Upravu za indirektno oporezivanje stigle 3 ponude. Komisija koja je formirana naravno pregledala je kompletnu dokumentaciju, obišla je sve 3 lokacije koje su bile ponuđene u ovom tenderskom postupku. Uzeo se naravno u obzir i sam stav, odnosno mišljenje vještaka i praktično nakon toga je donesena odluka o izboru najpovoljnije ponude za držanje novog carinskog terminala i to je praktično urađeno 17. avgusta 2020. godine kad je najpovoljnija ponuda izabrana kao carinski terminal d.o.o. Sarajevo u ulici Braće Baljić na lokalitetu u Rajlovcu. Ugovor je potpisan sa CTS-om, tačnije Centralnim terminalom d.o.o., koji je ispunio sve tražene i potrebne uslove poput onih da se mora nalaziti uz javnu saobraćajnicu kojom se mogu kretati teretna vozila velike nosivosti, da mora biti asfaltiran, ograđen, osvjetljen i osiguran 24-satnim fizičkim osiguranjem i sistemom video nadzora, klimatizovan i tehnički opremljen. Efekti premještanja terminala iz Halilovića u Rajlovac su višestruki, poručuju i službe za urbanizam općine Novi Grad. Od boljih uslova za rad carinske službe, špeditere i prijevoznike, do smanjenja gužvi u gradskom jezgru, bržeg protoka saobraćaja i niza drugih pogodnosti. Samim time imamo 2 bitne stavke. Izmještanje carinskog terminala smo stvorili preduslov za daljnji brži ekspresan razvoj opštine Novi Grad u urbanom dijelu Halilovića kao užijem gradskom urbanom dijelu, a izmještanju na rubni dio opštine Novi Grad u Rajlovcu stvorili smo pretpostavke gdje oslobađamo saobraćaj iz urbanog dijela i stvaramo pretpostavke za brži razvoj naše privredne zone u Rajlovca, jer se sama carinski terminal je kompatibilan i pridonijet će naravno samom razvoju tog dijela privredne zone Rajlovac kako je ona sada i postavljena. Realizacija izmještanja terminala nastupit će uskoro u skladu sa dogovorom Uprave za indirektno oporezivanje i Centralnog terminala d.o.o., čime će se stvoriti pretpostavke i za brže poduzimanje koraka i aktivnosti realizacije regulacionog plana Halilovići i njegovu dalju implementaciju, jer je prostor u Halilovićima konceptom regulacionog plana predviđen kao stambeno-poslovna i radna zona koja predstavlja i novi potencijal za razvoj u užem gradskom jezgru Novog Grada. A plodovi u plasteničkoj proizvodnji javnog preduzeća Lokom su pristigli i dok sa vama dijelimo ovu informaciju, neki od kupaca su već svojom rukom na Mojmilu odabrali, ubrali i kupili svoje povrće, a neki od njih su se pak odlučili za kupovinu na ekoštandu na Dobrinji, već dobro poznatom mjestu gdje domaćice, a zašto ne i domaćini, mogu kupiti domaći proizvedeno organsko voće i povrće potvrđeno certifikatima pouzdanosti. Imali smo sreću razgovarati sa kupcima jer čini se da je njihovo iskustvo najbolji pokazatelj kvalitete i pouzdanosti, a te razgovore u narednim minutama rado ćemo podijeliti sa vama, dragi gledalci.
Nakon što je ove godine plastenička proizvodnja javnog preduzeća Lokom proširena za dodatnih 600, te se sada odvija na 1300 metara kvadratnih pod zaštićenim prostorom, ovih dana na poljoprivredno-edukativnom poligonu Mojmilo prispjela je proljetna sjetva. Ove godine u našim plastenicima uzgajamo standardne naše kulture koje smo i proteklih godina radili, samo što smo ubacili više sorti. Uzgajamo znači krastavicu, paradajz, papriku i patliđan, s tim da imamo 5-6 sorti paradajza kao i paprike. Trenutno stanje u plastenicima je izvrsno. Plodovi su u fazi sazrijevanja, a kupci dolaze na poligoni i na licu mjesta ubiru i kupuju organske proizvode. Vrlo važno je napomenuti da je naša proizvodnja kompletna, bazira se na organskim principima. Znači nema hemijskog prskanja, nema mineralnih gnojiva, nema GMO proizvoda, tako da naša proizvodnja je organska i naši kupci su to prepoznali. A stalne kupce zatičemo u plasteniku. Gospođe Bejta i Dinka redovno kupuju domaće voće i povrće tu na Mojmilu. Kažu nam da iz korpe u kojoj odaberu proizvode nikada nisu imale ništa odbaciti, a uz kupovinu spoje ugodno s korisnim i prošetaju kroz park šume Mojmilo. Ja sam redovni kupac njihovih proizvoda, ne samo patliđana, jer su kvalitetni, svježi su, eko, osoblje je jako ljubazno. Prošetam ovim područjem, to je park prirode Mojmilo, spojim ugodno s korisnim i to je to. Zdrava ishrana je život, kaže nam Bejta, a Dinka dodaje da je ovdje skoro svaki dan. Pogledaj ga. Bejta, ovo je super. Pogledajte gdje sam ja to našla. Tražim po pijacama, nigdje ga. Mogu od obaveza kod kuće i oko mame koja je bolesna, dođemo, kupimo sve što treba, a ako ne mogu doći taj dan ovdje, ima na Dobrinji kiosk gdje se snabdijem s malinama, krastavcima, paradajzom, patliđanom, paprikom, ono sve što ide sad u ovu ponudu sezonsku. Danas su u njihovoj korpi osim paprike, paradajz, volovsko srce i drugi proizvodi. Volovsko srce je mekana vrsta, za salatu je krasna i za ukuhat paradajz krasna. A šljivar, on je malo tvrđi, znači nije tako sočan, što mi i ne treba, nego je mesnat i on se lako suši na suncu. Kad se osuši, stavi se u maslinovo ulje ili u obično ulje sa dodatkom začina koje volite, to je obično bijeli luk, lovorov list, majčina dušica, to je nešto prekrasno. Mislim, zimi imate specijalitet koji se u Italiji cijeni, a kod nas manje. Ovo je blagodat, jer je vrlo blizu, eto vam saobraćajnice, dolje 5 minuta do saobraćajnice, a gore na vrhu imate krasne sadržaje, imate ljekovito bilje, ko zna, ko se razumije. Ja to berem svaki put. Kupci su vrlo brzo nakon pokretanja ovog projekta prepoznali razliku između organski proizvedene hrane i onih proizvoda koji se mogu kupiti na pijacama i policama supermarketa i upravo veliki interes građana za kupovinom i konzumiranjem domaćih proizvoda rezultirao je proširenjem proizvodnih kapaciteta novim plastenicima i površinama na otvorenom, ali i dodatnim planovima za budućnost. Vjerovatno u narednom nekom periodu planiramo proširiti i proizvodnju na otvorenom, gdje ćemo to vjerovatno raditi na našem poligonu na Obojniku, gdje imamo nekih 1 hektar zemljišta koje trenutno sada je zasijan pod krompirom, organskim naravno krompirom, sorte agrija, ali od iduće godine možda ćemo ubaciti još neke poljoprivredne kulture. Organska proizvodnja je sve češće prepoznata kao proizvodni sistem koji može zadovoljiti potrebe šire društvene zajednice. Uz to je jedan od načina kojim se stanovništvo omogućava da na dohvat ruke imaju zdrave i domaće proizvode koje mogu odabrati, ubrati i kupiti na poljoprivrednom poligonu Mojmilo i ekoštandu na Dobrinji. Povodom rođenja prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića u galeriji općine Novi Grad javna ustanova Muzej Sarajeva u saradnji sa općinom organizovala je izložbu fotografija iz privatne arhive predsjednika simbolično nazvanu Alija Izetbegović između istoka i zapada. Izložba će za posjetioce biti otvorena do 21. augusta svaki dan u periodu od 10 do 16 sati.
Javna ustanova Muzej Alija Izetbegović u saradnji sa općinom Novi Grad Sarajevo organizovala je izložbu fotografija iz privatne arhive predsjednika Alije Izetbegovića pod nazivom Alija Izetbegović između istoka i zapada. Zanimljivo istaći da je ova izložba specifična po tome jer ćemo javnosti prezentirati neke do sada neobjavljene fotografije iz privatne arhive prvog predsjednika Alije Izetbegovića, uz već neke poznate do sada fotografije koje opisuju njegov porodični život, diplomatske aktivnosti, vjerski aktivizam i sve ono u stvari što opisuje njegov život. Povodom rođenja prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine na 40 panoa prikazano je preko 100 fotografija koje hronološki prikazuju život Alije Izetbegovića. Imamo fotografije iz mladosti, kao što sam rekao, razne posjete, njegova velika posjeta u Kataru 1998. godine kada je u Dohi dobio orden nezavisnosti države Katar, jedno od najznačajnijih nagrada i slične također stvari. Zanimljivo je i na jednom od panova možete pronaći fotografije koje prezentiraju u stvari i njegov neki lični život. To su, mogu reći, prva njegova lična karta, njegov indeks upisnica, članska kartica raznih društava, društva pisaca, pena. Onda imamo također fotografije njegovih diplomatskih pasoša koji su prezentirane javnosti u periodu postojanja Jugoslavije i kasnije period Republike Bosne i Hercegovine, tako da nadam se da će to biti izuzetno zanimljivo svim posjetiocima. Izložba je otvorena u petak u prostorijama Galerije Novi Grada, a posjetioci će je moći pogledati do 21. augusta svakim danom u periodu od 10 do 16 sati. Ulaz na izložbu je besplatan. Poštovani gledalci, sa ovom informacijom završavamo još jedno izdanje Info Novi Grad. Da je zdravlje najveće bogatstvo ne moramo vam govoriti, rekao je to Vergilije još prije 2000 godina. No ono što vam mi želimo poručiti jeste da ga čuvate. Čuvajte svoje zdravlje, poštujte preporuke struke i naravno vidimo se ponovo za 7 dana. Lijep pozdrav i prijatno!